tun season morbok na turin UEFA Champions League final khelh mabak ala oma chuta chuan champion lai PSG le English Premier League champion Arsenal anin ma chhondona anin khel hun tur hi mei ni somthum inrin ni zandar ko le achan veya Hungaria Budapesta Puskás Arena mipui sing ruk sang sari zani vel lenna stadium ani UEFA Champions League chanchina final voi somthum pali na turania la champion ngai lo Arsenal an champion don nge voi khat chau la champion PSG hi season zone in an champion don chumi chhana chu inrin ni zana hian kan mudon ta e season masa khan semi final a PSG le Arsenal hi anlawin ma chhon towa tuna an team atanga te in player tamjok thumun team kai hrai tu thumun an ni nge nge a ma se khami tum khan PSG hi home le away a an chak ve ve a gol thum gol khatin in khel pani belboma an chaka final lutin avoi khanan an champion zui an ni pani hi Champions League bi ka hian voi nga in ma chhon to in PSG hi voi ni an chaka Arsenal hi voi khat chak thungin voi ni anin ne tok anin ma chhon to na atang hian gol ruk ve ve an khunga an sul nuwa hi chuan anin thlau lem lo UEFA Champions League a chau ni lovin UEFA bua sa in alna hrim hrima voi sari anin ma chhon towa voi ni ve ve chakin voi thum anin ne to ka chungnung jok soitur anam lavani PSG tan Champions League a gol khung tam ber chu Kylian Mbappe ni in gol somli pani akhunga Arsenal tan Champions League a gol khung tam ber chu Thierry Henry khani in gol somthum panga akhunga an club tana Champions League a gol khung tam ber te hi an nei to lo ve ve a Champions League a no moi choi konga po kum sang ni somni pali thlenga no moi la choi lo ve ve ni in season masa a PSG hian an choi ta ka wanga champion no moi choi ve to ni ve ta chau an nia Arsenal hian tun season a avoi khat nan choi ve ngei an tum hle Arsenal hian tun season Champions League a hian match som pali an khel towa voi som pakhat chakin voi thum ro an naya an natlom mi lo gol somni pakwan khung towa penalty area an hlawam zual penalty area chunga tangin gol somni pathum an khunga penalty area pona tangin gol ruk an khung bok tun season Champions League a hian gol ruk chau an la chua match som pali atang hian match kwa clean sheet nain gol ven him an thiam leya tun season a Arsenal aya tlar nung phui an om lavani UEFA Champions League a hian iloka somni panga choi to in red card an la choi mi lava team film berbol an ni PSG hian tun season a match som paru khel to thungin voi som an chaka voi li draw nain voi ni an tlom to match som paruk atang hian gol somli pali khungin Champions League chanchina season khata gol khung tamber Barcelona record sangkha zakwa somkwa pakwa sangni season a gol somli panga khunga an siam kha PSG hian gol khat chawin an phak talawa final a hian gol ni tal khunga Arsenal an ne chuan record thar siam chungin no moi an choi theidon PSG hian gol somli pali an khungna kan en chuan penalty area chunga tangin gol somthum pasari an khunga penalty area pona tangin gol sari an khung bok ma se PSG tlar nung hi a phui lawa gol somni pani chua to in match som paruk atang hian match nga a chau an gol an veng hima gol ven him an harsat yellow card som panga choi to in red card pani an choi to bok an player te kan en chuan PSG hian goalkeeper pani Lucas Chevalier le Matvey Safonov te hi an chorrim bera Chevalier hi match ruka chorin Safonov hi match soma an chora ma se gol som an chuatling ve ve Arsenal lama an goalkeeper David Raya hi an chorim hleya match som pahnia chorin goli chau ala chua kepa Arrizabalaga hian match khat khel ve to in gol ni achua ani an defender te kan en le chuan PSG hian Ashraf Hakimi Marquinhos Lucas Hernandez Nuno Mendes le William Pacho te hi an chorim bera Mendes le Pacho phei hi chuan match zongzong an khel kim vek defender pariat an nei zinga pali in gol an khung to boka an defender bultan tunghet pali Hakimi Marquinhos Pacho le Mendes te hian gol an khung vek to Arsenal defender kan en vele chuan William Saliba Mosquera Ben White hin kapi Gabriel te hi an chorim berte an nia Timber le Calafiori ten match an khel nual boka an ni ti lawa chuan an roll thar Marley Salmon hian match khat a khel ve towa defender dang ero an la chormi alo Arsenal hian defender gol khung pani chau an neya Gabriel le Timber te hi ni in PSG in defender gol khung to an nei tlem zoka ma se defender te hi chu gol khung tur ni lavin gol veng tura be sei an ni zoka an na po ani chumikia chuan PSG defender te hian Arsenal defender te hi an tluk lo hle midfield kan en chuan PSG hian midfielder pasari an ziak luta an khel kim tir vek to
Joe Fernandez hian match khat chau la khelin Fabian Ruiz hian match riat a khel to boka abak an midfielder dang zong Vitinha Kang In Lee Seni Mayulu Zaire Emery le Joe Neves te hian match som an khel tling vek towa Vitinha le Zaire Emery phei chuan PSG match zong an khel kim vek Joe Neves Mayulu Vitinha le Fabian Ruiz te hian goal an khung vek towa an zinga hian Vitinha hi ven uluk zual ngai tur ni in tun season a phei chuan goal a pai tel le ngala season masa a an champion na konga khan THLIRLAWKNA le ma sela goal ni chawa khunga tun season a ero goal ruk a khung tling der to PSG midfielder zinga hian player pali in goal an khung to ani Arsenal hian midfielder som pali te meu Champions League a hian an chhor towa an zinga hian tu man Arsenal tan match zong an khel kim lova a khel tam ber hian match som pani khelin Declan Rice Martin Zubimendi le Eze te an nia heng midfielder an chorim zol pathum zinga hian Zubimendi ti lo hi chuan goal an khung ve to Leandro Trossard Martin Odegaard Norgard Madueke Merino Lewis Kelly Kai Havertz te hi an chorim zual an ni boka Arsenal midfielder zinga hian player parukin goal an khung to PSG in midfielder goal khung thei an nei tam jok ani forward player te en le ta ila PSG hian forward an zialu player pako zinga pasari an mang towa an zinga Kvaratskhelia Bradley Barcola Desire Doué Dembele le Goncalo Ramos te hian khel tam zualin match som an khel tling vek towa an rol thar duam Quentin an match thum khel to in Mbaye an match li a khel to boka ma se an rol thar duam pahnih hian goal a khung lovin midang hi chuan goal an khung to Goncalo Ramos le Barcola te hian goal ni ve khungin Desire Doué hian goal nga a khunga Dembele hian goal sari khung to in Kvaratskhelia hian goal som a khung towa ani hi PSG tan tun season a Champions League a goal khung tam berani Arsenal hian forward player pasari da in an zinga player pali chau an la chhora chungte chu Saka Jesus Martinelli le Gyökeres te hi ni in Jesus hian match ruk chau ala khelna in goal ni a khung towa midang zong hian match som an khel tling vek to Saka hian match som a goal thuma khunga Martinelli hian match som pathuma goal ruk khungin tun season Champions League a Arsenal tana goal khung tam berania Victor Gyökeres hian goal nga a khung ve to bok kangshia tela tana tha chu team pahnih hian Champions League an squad thelu ang thlapin kan soya Lewis Kelly hi a natural position chu defender ani ma se Champions League midfielder anga an zialu awangin midfielder angin kan soya chutiangin midang po team in squad an thelua an zialu dan ang thlapin kan soya lo chen du chuan UEFA ina official website aneya khan Champions League bi ka khan in lo endon nia adua piang tan en thein a ome tun season chiartelin Arsenal hian tun hnai season hunung pathuma ma an son hlea sangni somni pathum somni pali season a quarter final an thlenga sangni somni pali somni panga season a semi final thleng lein sangni somni panga somni paruk tun season a hian final an luta ania ma son zong lirin an kal PSG hian season hunung pathuma semi final tal an thleng zia sangni somni pathum somni pali season a semi final thlengin sangni somni pali somni panga season a an championa sangni somni panga somni paruk tun season a hian final an lut le tabokani tun hnai season hunung pathuma ma son ber team Khelh tha le tlo ber pahnih tun tum final a hian anin ma chhon don ania in Khelh munom big a beisei ngam Arsenal hian final an thlen theina turin league phase a match riat an khela tang khan tlomia lovin an chak 5 veka tebula pakhan ani in direct in run of 16 anin langkaya run of 16 a aggregate goal thum goal khatin Leverkusen an nea quarter final a aggregate sikhat fain Sporting an paltlang lea semi final a aggregate goal ni goal khatin Atletico Madrid an paltlang le ani PSG hian final an lu theina turin league phase a match riat an khela tang khan voili chawan chaka voini tlomin voini vek draw an neya tebula som pakhana amoran boka wangin direct in run of 16 an lut zolova knockout phase playoff an khela heta hian Monaco ma chonin aggregate goal nga golin an neya run of 16 a Chelsea ma chonin aggregate goal riat goal nin an sopa quarter final a aggregate silifain Liverpool an sop leya semi final a team thatak mai Bayern Munich an ma chona in Khelh munam big voini kan muni kha khata khan in Khelh pani belbomin aggregate goal ru goal nga in PSG hian Bayern Munich hi an neya final anin hlangkai ta ani PSG bi ka UEFA Champions League hi European Cup ti ani laitenen huam vekin PSG hi hein elna French club final voithum in pet kai thei ma saber an nia hein elna French club no mo choi thei pani na ni bokin French club zinga season zona final khel thei ma saber an ni bok
PSG hian Champions League knockout stage B ka azon in English club voinga an pet la towa season masa khan Liverpool an pet la a Aston Villa le Arsenal te po pet la zui le in tun season a Chelsea le Liverpool an pet la le to bokani PSG hi UEFA bua sai competition a English club an ma chon nung som pani atangin voi kwazet an chaka voi khat chawan klom English club hi an ngam phian maya hei hi Arsenal laka po inrin tong na siam tu tur pakhat atlingang Champions League knockout stage B ka PSG hi match an khelna nung som pasaria voi ni chawan kloma knockout round an ngam zual ta hle PSG hian Champions League knockout stage ha match somruk pali an khel towa voi khatma gol lut lovin an king puite an line he to pui ngai mi lawa an manin gol an khung lo poin an king puite talin gol an khung zia PSG ka shwe tu Luis Enrique hian a coaching career a anaute UEFA Champions League final voi thum a hroi thlenna ania kumsang ni songpanga Barcelona champion puin nikoma PSG hi a champion puya Champions League a hian no moi pani aya tam choi coach hi pali chau la omin Enrique hian apanga na ni theina rem chang aneya Carlo Ancelotti Bob Paisley Zinedine Zidane le Pep Guardiola te huang a hnai ta hle sangkha zakwa somnga paruk le sangkha zakwa somnga pasaria khan Spanish coach Jose Villalonga khan Real Madrid season zonin hein elna hian champion no moi a choi pui towa ani nuwa khan Spanish coach in season zonin hein elna hian champion no moi an choi ngai tareng reng lawa chuthil sangkha zakwa somnga pasari nulama thlengai tamia lo chu Luis Enrique hian thlentir na rem chang aneya no moi a choi ani chuan sangkha zakwa somnga pasari nuwa Spanish manager European top competition a no moi season zona choi thei ma saber ani ang PSG tana Champions League season khata gol khung tam ber chu Zlatan Ibrahimovic khani in gol soma khunga kha Kvaratskhelia hian ani rualta a final a hian gola khung levai chuan Georgian superstar hian record thar asiam theidon ani Arsenal ve thunga an club chanchina Champions League final ani pet kai voi ni na ania sangni panga sangni paruk season chawkha Champions League final an khel om chun ni in Barcelona laka gol ni gol khatin an klomani kha Champions League season kalmek chiar talin Arsenal hi tun na season nung pariata English club final khel panga na tur an nia Liverpool le Manchester City in voi ni ve final khelin Tottenham in voi khat an khela Chelsea point voi khat an khel Champions League a hian English club paruk an champion towa Aston Villa Chelsea Liverpool Manchester City Manchester United Nottingham Forest ni in Arsenal hi an champion chuan English club hein elna a champion thei pasarina an ni ang UEFA Champions League a hian team sang somni pali an lo champion towa Arsenal hi an champion chuan champion team somni pangana ani dona PSG hi an champion ani chuan team somni pali champion to ti puna omlovin angaya athu dona ni Arsenal hi tun season Champions League a latlom yelo om chunan nia an champion ani nga chuan invincible champion ani don Premier League a invincible champion record siam to tu hian Champions League a invincible champion record an nei le chuan Arsenal ro pui big na tin langsar zo ka soi ani kum khwa to anga amai ro chu Premier League a chuan Arsenal chau hi invincible champion om chun an ni lain UEFA Champions League era a ero team pakwa lai invincible champion an lo om towa chung te chu sangkha zakwa somkwa pani kwa thum season a Marseille te sangkha zakwa somkwa pathum kwali season AC Milan te sangkha zakwa somkwa pali kwanga season Ajax te sangkha zakwa somkwa pariat kwa season Manchester United te sangni panga sangni paruk season Barcelona te sangni pasari sangni pariat season Manchester United sangni sompakwa sangni somni season Bayern Munich te sangni somni pani sangni somni pathum season Manchester City baka sangni somni pathum sangni somni pali season champion Real Madrid te kha anni UEFA Champions League era ma European Cup ti ani lai European Cup era a khan invincible champion hi team pasari an lo om to boka chung te chu sangkha zakwa samruk pathum rugli season Inter Milan te sangkha zakwa somsari pakhat sari ni season Ajax te sangkha zakwa somsari pariat sari kwa season Nottingham Forest te sangkha zakwa somriat riat khat season Liverpool le sangkha zakwa somriat pathum riat li season Liverpool bok te sangkha zakwa somriat pariat riat kwa season AC Milan le sangkha zakwa somkwa khat season Red Star te kha anni Riatel rule ero tuna Arsenalina match an khelto za thi heng invincible champion om to zong te hian an khel tling mi lawa chuwangin Arsenal hi an champion chuan match som panga khel chunga invincible champion ni theima saber an ni ang Arsenal hi Champions League season khata match som pali chung azon zata tlom lawa kal tlong ma saber an ni ya
tuna an thlenchin ringot po hi record thar ani der to Arsenal manager Mikel Arteta hi Spanish coach jinga Spanish team nilo Champions League final hroi thleng thei palina ania ama in Rafa Benitez Pep Guardiola Luis Enrique ten hetiang hi lo ti toin an huanga Arteta hi aom veta ani Lewis Kelly hi ain lan ani chuan Champions League a English teenager match som ni khel tling panina ani dona Bellingham an kumsom pakwale ni zapalimi ani in atlina Lewis Kelly hian kumsom ni apum main puitlin ve theina rem chang anei tuntrum hi UEFA Men's Club Competition a English team le French team finala anin machon masak ber turania hei baka hian Spanish coach pani Spanish club nilo ve kai hroi chunga finala anin machon masak ber tur ani boka achin chia tlak hle tuntrum final match a bultran tura ngai te chu PSG lama hian Safonov Hakimi Marquinhos William Pacho Nuno Mendes Zaire Emery Vitinha João Neves Desire Doué Ousmane Dembele le Kvaratskhelia te annia Ashraf Hakimi hian liam nei Marcela Adam towa training te po azom to ni in tarlan ani Ousmane Dembele po season top lama in liam Marcela Adam mana PSG tan bultran thei turin ain pe mana chuwangin Arsenal tan chanchin lom omlo PSG tan ero chanchin lom om tak ani Arsenal tan bultran tura ngai te chu David Raya Christian Mosquera William Saliba Gabriel Calafiori Declan Rice Lewis Kelly Martin Odegaard Bukayo Saka Victor Gyökeres le Leandro Trossard te annia team pahni te hi an kheldan phung ainang chi lawa chuti rual chuan passing skills an nei thave ve a PSG big hi an lan sarna ber chu an attacking play ani an goal bo ana hleya Bayern Munich laka po tom du big lovin attacking play munom le mid lazet an khel chuaka final an thlen theina bula an attacking play bon lutuk hi apu len thei viau ome hemilet lingchia hi Arsenal an ni thung ti ta ila 100% a an ni na ni lo Marcela engi mochen chu adik Arsenal hi chu tun season Champions League an lan sarna ber chu an attacking a ni lovin an defending zok hi ania goal ven him thiam ber an ni awangin goal ni khatlek po khung sela chakpui le mai thin an ni PSG in goal chhuwa chunga an khung treu thin lain Arsenal hi chuan goal chhuwa lovin margin tlem te in nena an chang le mai thin PSG tlarma Dembele Desire Doué le Kvaratskhelia te anin tlar le tura be seita ila Desire Doué an lan lo poin Bradley Barcola adin arin oma Dembele hi striker ani lova a natural position chu winger ani Mase Enrique hian center forward angin amang tlata false nine role a play tir thul free role apek tela wangin achang le asira alo omdai boka chu wangin Gabriel le Saliba te tan po Dembele hi ven lei thei lovin akhosa le mai thei asira Kvaratskhelia atal le chiam dona Arsenalin player pakhat chau manga an ven chuan anti sualang player pathumin an veng chungpoa ball tlan puingam player lau nei lo thiam si huaisen si hi Arsenal tan ven a hupur omna tur pakhat chu a thiam le chakpia lama a form tha le zel hi ania Arsenal defender ten tunlai winger thabera mitam takina an soi hi an ma chon don ti an hriat reng angai don Desire Doué la hi alan sarlo tumpo a remchang ane zeu mangchang kai thina nia ahuna ball thiam tak ani le zel PSG tlarma player ball thiam tlan chak fingle taima tak tak fighting spirit nei thazet te hi an mani ti thazwal tu mani ma sial lava anin du sak na te hi Arsenal hian tuar zawdon tak mo Arsenal hi Champions League a hian antlar nung aphui tha a hei hi anin rin tok na tur pakhatani an kalkong enin PSG levela da thei attacking play nget le tha khel thin knockout stage ha an ma chon lova chu wangin final match hi Arsenal tan chuan fiana haw tak big atling dona ma se team tha tam tak danga tun thlenga tlomna pumpel zar thei hian engwang te lulin nge PSG laka tlom an pumpel lawang Saliba le Gabriel nei tu Declan Rice an athua cha thin an nia PSG laka abet jok an ni poin goal chhuwa mi lova tluan thei tur khopin an thato kani midfield ta chuan team pahni anin thlau lutuk lawanga ma se Arsenal hian inven lam an ngai poi mo jok thret arin oma wangin PSG hian ball an chantam jok arin om Arsenal hian an attack chiam ani chuan PSG counter an dang zo kher lawanga PSG attacking flow tang thalutuk tlan chak tak tak rang taka ball in peya an tlan fuwa tur ngai tua hian Arsenalin an cover man lo fawang chuwang chuan Arsenal tan high defense man lo top afu arin oma Arsenal manager tan chuan attack chiam ain tlar nung uluk chunga attack afin thak berin arin oma PSG tlar ma te hi mun all pek chi an ni si lova
an chet ran ziate an fin ziate kan hmu to thin kha PSG Chak Lohna hi Arsenal in chut le nan man tangkai an tumin arin oma chu an tlar hnung pop hi ani PSG hian attacking game an khelna sat awangin an defense a ching thina chuwang chuan Arsenal hi counter attack a an that hle a tul dona an tan chance thabik om tam theina turani Declan Rice bok hi alang sar le in arin oma Vitinha po a hnok le anga Dembele le Kvaratskhelia an hmunom le in arin om boka Arsenal tan Saka a khel that angai don bok Arteta tan Lewis Kelly defensive midfielder anga chhor le na chi ani lo mai theya naupang lam ai chuan experience an tangkai jok mai thei kong le lama chuan experience aya naupang lam an tangkai jok theina om ve bok chu pressing a ani Arsenal tan hian Gyökeres bulatan chuan athaimak le angai dona tharum anga a apaliana PSG defender te tan atal nok thiam pau le a thian ten chance an nei tam thei don ani maya Mikel Arteta an gol khung tur ngor ai chuan game a ngong na tak nei tura a man thiam le phot chuan a thohlok le khopang Atletico Madrid laka abikin second leg a Gyökeres kan hmu angkha PSG laka hian kan hmu le ani chuan Arsenal chan ti tha thei khop atling don ani team pahni en hian goalkeeper a chuan David Raya kan thlang jok deuh vek mai theya center back a po Arsenal lam hi chu kan hnol vek phal lo deuh vekin arin oma full back a ero PSG anol pui chuan kan da sang jok mai theye midfield a chuan du dana zirin kan thlan ain anglo nok mai theya forward a ero PSG lam kan on thupin arin om atu ve point dang lam na thlen thei player an nei ve awangin in thlada athiang don lova mut thluk zeu arem don lo voi khati sual apoi thui thei veu mai theya achan chu team class asang lu tu klat team pahni pressing ngai poi mo ve khing puite po ngat mai thinan nia team taima tak ve an ni chu tiang team an ni kara chuan match khat dang le chu thei top tak meu chuang tin anin sang mar don ania in Khelh apui veu tura be sei photang tactically in game class asang le tura ngai ta ila player class in azir boka en non on tlak thil thleng om le nual mai theye Champions League final kum in big hi hun kal to te ang lo dewin zandar ko le achan vea an khel don tlat maya pum kal to lam ain amen rei lo deuh hlek thei dona chuwang chuanin India rama ngei po a en tu te an tam zual ngei be sei ani Liverpool manager ro pui thin Jurgen Klopp po khan final ro pui big a be seya tuntum final match khel tur hi tu nai kum som chunga final mu number ani hial mai thei attacking team thaber le defending team thaber anin ma chon don ania ngai ven a hlo lo thei lo Arsenal hian an ri kham pelin no moi an choi mai thei ati ani PSG player Kvaratskhelia hian soin team dang song hi kan za veka chuti rual chon ke ni tan chuan kan duang tak game khel hi apoi moa kan ma chon te hi tu te nge an nia kan boi viau ngai lova kan game khel du dana chiangin chutianga khel tur chuan kan in bo sai mai thin jok Champions League final ani awangin a harsa le dona ma se nuam ti takin kan khelang atia PSG manager Luis Enrique point soin kan ta na poi mo ber chu ke mania kan in sor binga kan khing puite ngai to lutuk lova ke mani zo kan in chianani Europa club competition thabera game standard sang ta kan ma chondona mani kan in riat chiana tul kan game khel dan phungpa ngai kan chhop chuak dona final kan khel le tur hi kan in chuang hle atiani PSG hi chuan Arsenal hi engtin nge kan danang ti lam ain kan duang takin engtin nge kan khel chhuwa theyang ti jok hi an ngai ven ni in alanga chu an thu soya tanga alanda nani thu khu then an nayem ti ero a riat lo Arsenal player Declan Rice soi ve bokin he in elna a kan thil ti te hi in hrethiam tak phak kher lawang kan thlen china hian lom hlia tur khopin dikna kan neya kan tan chuan hun du om bi kani Champions League hi tournament hlu berania chuwangin tuna kan din mun hi chu club tan po alom om hlia atia Mikel Arteta hian soi bokin he club tana kan chak na le tumna zong te hi atakram chantirin kan sor chuak meka achang chuan kan van nei thin kan lama thil akal dik zui maya ma se hemi tur po hian rim takin kan thoka in pek na tak nen enge kan ti theya in rin tok na nei chungin Budapest a niro puiman ngei kan tume atiani Arteta hian Arsenal hi champion no moi choi pui le ngei atum le engpo ni sela inrini jana dar kwale achan ve alo rianga chuta chuan Budapest lam hoin football khovel hian PSG le Arsenal in Khelh hi a thlir to don ani ole khatichin kha tungtuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se